กันโกชลาควันDaniala le revelation hi kan zirna se mema kan pastor khu US radio channel la thu soizia ngatinge thu soizia kan ti chuanin thupwan le Daniala 7 day tena kan shathiam anghian midang in shathiam ve se ati wangin kan ko shan khut te le ma se member chu zanhi le ti vel chu kan nia ma se radio program kan nia khata khan kan pastorin thupwan le Daniala bu hi asoi china ni radio program khami radio program khan US chan ve khu chu a khwa pang khatiang khan thu shil china chuan lay person hi aron luta baptist maron changa kha kan pastor khana zirtira tula chuan YouTube channel neya a YouTube channel a chuanin khovel mun sangin an lo ngai tha Singapore tangten Philippines tangten Europe tangten an lo ngai tha tikham Daniala le thupwan abikin Daniala sorbing de heka kha azirtir thina chuwang chuanin I hemi YouTube channel hi Angels in the Glen ania zirtir thiam de wani simple de wina zirtira history atitel boka in Chawngdinpuii ka base ya chuwang chuan Angels in the Glen ti in type chuanin a YouTube channel kha no it's not I added it in motheyang ki Angels in the Glen tin ya toy te tin zirtir thiam khop mi ponan Chawngdinpuii kha in lo sha tan kron se chuan kan chan tak ma khanin Justiniana englo kha 533 khania izona kha ken chiang le khan 533 kan ti khania chuanin ngatinge 508 hi kum sang Shillong na kum sang khat zani somkwa le kum sang khat zathum somthum panga chan nan kan man ti kha ka en nya la tun na ya mithem khathian heng hi chu future hun nakim hu ta na ni e ti te interpretation kha aron omta athen chuanin Sunday law oma changa iswa local le thleng ti te khatiang vel thu thang kha oma ma se kan ko shanina BRI ziate ka chia chuan kan ko shan chuanin khami kum sang kum zanga le pariat khachu khami clovisina baptisma achana ko shan le state an lo in pum khatna kha khachu ala adin na la ni tho thil danga la bel vak lo ni ala bel vak lo ni chuan puzo siama zona khami khapo kha athem chuanin Antiochus the fourth Epiphanes na temple ati bol ho chung kha anie antia khami Mizo in Chawngna mi anti Chawngna ten ti kha khami kha Antiochus the fourth Epiphanes na temple aron ti bol ho ten tia athenin enge Titus an kum edi songsaria temple aron ti chiate antia ma se kan ko shan din na chu khami iswa rong bol na Roman Catholic na aron iswa kan pui thiam bera arong bol na ati chiat amoni ani lo le pagan Rome khami the daily sacrifice tamidati khami ron thak tu papacy ron thak tu kha adin na ala ni thau so khami thur panhi kha anla ding tho anla in thak lo khang hein zon na kha nya tuna chuan Syria lam intertestamental period hi mun ruka kan chena amun khat na chu Persia ro rel na nia amun ni na chu Alexander hunlaya Greek ro rel na ania kha kum somvel ania chuan
อันหัวอารัมอารอนเกตเชียอารอนเกอาจวนชิมละมาจลมีเช่าไอกุปตาละมาอันละจวนินกรีกโรเรลนะหน่วยจุดามีเตค่ะกุมซาเลสมหิปังอาอันอมาค่ะจลมีเช่าค่ะสาขจะเล่นนั่นแต่อันเปียอันสวลละวะเลอันโรเรลนั้นหน่วยคันคิลปอยมาโมเดลปักขัดรอนสวากะจู่เฮบรายจงไบเบิลค่ะกรีกจงกรีกจงคันอันโลเลต้าตัวน่าจวนกรีกลลรำหัวยเท่ามาเสตัวน่าจวนมาร์ลัมเซลิวสิดหัวจุดาเตอันอมนักค่ะกันเอ็นโดนันนี่กุมสังขัดกุมซาเลสมกวบปริยัต Battle of Pania Makhan Seleucid Chuan Ptolemies Nena Changin Tunena An Laksaka Antiochus III the Great Chuan Kumza Som Guapariat BC Khan Battle of Paniam Ptolemy Pangana Nea Kol Syria Judea Tiamin Palestine Tiamin Seleucid Tunwaya Ramhi Anlo Om Ta Ani you can hang he shwai tu shang ten ya heta han tu nge lar ber kan ti chuan juda te nun khoi Antiochus Epiphanes himo kha lal swal do temple ti bol lo juda ho ti du da tu kha ni ya kan chiar zoi nga atira chuan judami te chu anzalen tira Seleucid ho chuan anzalen tir emam ma se hi Antiochus the fourth Epiphanes aminga chuan God made manifest antia juda ho chuan Antiochus Epiphanes antia ngatinge Epiphanes anti wang chu mi am ti Epiphanes I can Epiphanes antia chu Antiochus Epiphanes the madman the uncle kumza somsari panga changa za somruk pali BC chung khan lala Seleucid lalram choi mek chu Hellenization ron vor nunga ron ti nung atuma chuan policy mangin ti nge atuma thila ti danglam tavika judami lal thale neinung aristocrats Paul ten khachu Greek kalphung anlo mang to line Judah tamjok chuan an du lo vin an thinrim le Antiochus the fourth thilti Judah te ti thinrim chu puithiam lalber office chu poisatam thei poisa petam thei per nena atiamani Bible kan chiar angin puithiam lalber office chu dan angin arona Kazel te kha anita ma se Antiochus the fourth aron lalchan hian Judarama thune nan ron lalchan hian khamia in tha chong zela pui thiam na nei lo khan ama ne na tham na petu poisa petam tam kha pui thiam ni na apetani mo chuwang chuan kha khan Judami te at tit hin rem lo to ka thu thung huya chuan kha Phallo ania in kha chom zela pui thiam kha pass on tur kha ni ma se Antiochus the fourth hianin pui thiam office chu poisa petam tam thei hena chuanin apeni dan anga pui thiam Luber Nilai Onias the third chu apaya unau pa Hellenizer Jason chu ai otira anua Jason chu pai chwa ina oma aya Menelaus ada lea chumi nuwa Benjamin Menelaus ada hepa hi I elo arona tha nilawin Benjamin tha ani kha Old Testament thuthung hlui danin phal ani lo kumza somsari BC Antiochus the fourth chuan ai gupta ram abea a hlo tling chu lalber lalrama chuan ain puang ta ma se Syria rama a hole don chuan Jerusalem a helna a chuak ta a
chu mi wang chuan Antiochus the fourth chuan Jerusalem khopui chu athunei na hnuaia da temple chu aroka atibol hlota ni kum sangkhat kumza somruk pariat BC khan Antiochus the fourth chu ai kuptarama akile ma se rom ai oten an lo hmuaka Africa ram chu sol san turin thu pe kan pe rom point ai kupta thunun adu boka rom palai population Antiochus the fourth din na chu fe circle arena chu ta chang chuan hei hi Daniala bung som pakhat kan zirkhan kan ti to chuan Antiochus the fourth chu atloma ai kupta atanga paithla kan in huin Jerusalem alo thlenga tha ani thu report aron thleng boka Judah te chuanin an lom hle he hun rem chang hi mang chang kain Syria rural tu te ho kha ai Antiochus the fourth Epiphanes kha athito moni an lo tia chu wang chuan Judah te khanin an chunga Syrian rural tu te kha an lo pai than an lo thata ma se Antiochus the fourth kha lo thire re silawa temple chu pathian dang betu thil ten om tak lakan ti faya ma se Antiochus the fourth chu alo ladam renga Judaram chunga phubara phak tak ala a Judah te chu sang tam tak athata asumda that le turin Jerusalem temple chu arokani Jerusalem athil hu te kha aroka ama temple da turin Judah te thilti dan bulpui then khatte akhapa ngatingen angei em kan ti chuan thil tam tak akhapani septan akhapa Judah te chu ser in tan to lo turani ti na khapani Bible a chuan Abraham tha te chu niriata mipa chu septan tur nge kha pathian ne na anin thun na ania kha Antiochus the fourth hian akhapa Judah ho ahwaya a omlai hian chu mei ba ka sabat ser akhap pokani chuan chu lawa kut Judah ho kut zong kha lom akhap pokani chuan an Torah Pentateuch copy zong chu ti chia ta tum boka more French Revolution like han Bible kha an lakhoma an hala ani kha chuan Antiochus the fourth po hian khlaya Judah hoina an Bible an nei kha lakhoma ti chia fek atumani chuan chu mei ba ka Jerusalem temple chu milem pathian biak nan achantira amilem pathian te aronda a khami temple thiang hlim nakina chuan iswaron kalna tur kha milem pathian limte aronda chuan milam pathian biaknan temple kha amangani chu mei po chuni lo ritual prostitution sa khodang chuanin meichia prostitution kan ti chuanin meiche no chi zuar ma se pathian lama no chi zuar kan ti meng chu an sa khwana chuanin pathian betu te ron kal chuanin khang nu te kha an mut pui nge ngai ni mal som nan don theina torin sa khodang chuan mo kha an ni tan chuan thil ten omani lawa ma se kan pathian ma chuan kha thil ten omlu tu kan nia kha Antiochus the fourth ina Judah ho anwaya aronda khan kha temple Jerusalem temple khan aron introduce ani temple ati bol ho zia ati ming chha zia zia chu chuan Greek pathian Zeus kanti rom ho chuan Jupiter lem temple da Greek milem biak na mai cha ma siama a temple chunge ya vok alhan bokani Judah te ho khanin Bible chuan vok chu sathyang lo sathen ten omani atia khami kha ti Asia ta wangin Judah ho tam vokha ran thyang lo ani ti Asia ta wangin ran kha vokha temple khan an hlan nge bokani aswal zia chu Judah ho thin rim a chok tho ani chu
chu wangani Maccabean revolt alo thlen ni mo Antiochus the fourth noya khan so alis kan ena so Antiochus Epiphanes kum za som sari panga changa kum za som ruk pathum somi so lal swalani okay I can go some Hasmonian ho noya zalena hemi hi a title hi lo remove shila awang chu noya Simon akati te kha I Seleucid noya thau khan lanya an kum za hi Simon na panhi na hi Ptolemaic lalna atanga Seleucid lalna anin thlak lai khan pui thiam berania pathian angai sakna awangin shiat a hlo takani Onias the third he Simon panhi na fapania Judairam Hellenization do dal tu chak takani enge Hellenization kan de khan Greek culture ti nun na chuanin I traditionalist ani atopa chuan pai thla kania a hnuwa a unau pa nen thuneina anin chu hnuwa tha ani Jason Onias pathumna unau pa Antiochus the fourth Epiphanes anhena chia lian zok thamna lian zok hlan mangin pui thiam lal bernina achangta Jason a chuan Jerusalem a hian Greek institution te aron lu tira gymnasium te Hellenistic culture aron vol larani gymnasium ate khan judaho gymnasium te kha ansa judaho kha gymnasium a khan exercise la turte nanti Greek ho chuanin gymnasium a khan sarwak ngal ngat te khan exercise an la thinani chu wang chuan judaho khan Hellenization awangin khang thiang thil te kha an lo attend chuanin Hellenization thop tu te khan chuanin an lo ti chanta kha ngei an hloni mo attend to Hellenizer thop tu nya attend to do tu nya chuanin sarwak veka gymnasium an kal khanin an ser a khan I ser tanan ni ti te kha alo lang sia kha te kha an ser tan khu nan khanin thil engamoni te kha an lo ti thena ni chu wang chuan Judaho khanin I Hellenizers an mani Chawngdinpuii le Suryami Seleucid ho te kha ando emani heta tang hian nakina Pharisai ho ten lo chuakanga chuan Menelaw pui thiam lal ber onai thla zinga mi ani lawa Menelaw sa chuan thamna mangin Jason a chu office lo turin ahne zoka Hellenization nasatak aken ko puya temple sumda khomna arok na chuan Maccabean revolt khen tu boy na chu atizwal ani chuan Alcimus Demetrius pakhatna Soter ruat Zadokai tha atangin Hellenizer moderate takania Juda pathian ngai sak takle Hasidian polami somruk ti hlum na chuan mi pui chu ati inhlat zwal sau ni Alcimus se hian Hellenizer moderator nia ma se thil pakhat ati Judaho kulmuk ati thinrim chu mi somruk mo Hellenizer do tu kha athatani chuan Hasmonian alo intan engtin nge lo intan chwa okay go okay Hasmonian dynasty anti hi engtin nge aron intan kan ti chuan Antiochus the fourth khan Hellenization kha akeng ko a Jerusalem chunga choponi lo Jerusalem bul thingtlang khwa te khanin Hellenization kha akeng ko ni Greek pathian lem te chu khottina Antiochus the fourth shui shwai te chuan an kalpuya mipui te chu milim te ma chuan an kuna kun turin an tia halral thil
thoi turin an tia pui thiam chung kwa pakhat chu modena an oma moden hi jerusalema mai te ani an pa ber chu pui thiam ania Mattathias ani milem ma chuanin he pui thiam Mattathias hi halral thilhan hal turin Antiochus the fourth sipai chuanin atini mase he pui thiam hi pathian pui thiam dik takania hal du lawa milem ma chuan thilhan hal du lawa chuanin chutia ti luina antia annor lai chuanin judami pakhat chuanin Antiochus the fourth sipai te chu ahlawa wangin Mattathias khan atidu si lawa chu wang chuanin aron pen chuaka halral thilhan tur khan khati vele khan pui thiam putar Mattathias hian pathian wang hawin hepa judami pui halral thilhan ron hlan tur hi alo thata chuanin sipai kha athat bokani Mattathias chuan judami chu athata sipai officer chu athat boka hei hi edi za somruk BC za somruk pasari khanani amale afapa panga te chu an tlan chia afapa panga te chu John Gadi Simon Thasi Judas Maccabeus Eliezer Averon Jonathan Afas Atenia milem pathian milem te chuan ti chia an khobul Ephraim tlanga an tlan chia an biruk na tang chuan Antiochus the fourth chu an dotani hunrei lo ten huwa chuan an pa ber Mattathias achu aborala BC zale somruk paruka khan aborala afapa pathum te Judas afapa pathum na Judas Maccabeus chuanin apa ai aron o ani chuan Judas Maccabeus hi indo thiami takania Syrian ho chu a hne zela Antiochus chuan Judas le a ho te chu indo na thiam vak lo tura angaya asipai thaber be te chu mundanga atira a thavak lo chu Maccabees ho chu do turin atia Judas le a shui shwai te chuanin an lo hne zela Battle of Emmaus 165 BC chuan Judas satelam chu anlo chaka chuan anlo chaktak chuan Jerusalem Antiochus the fourth ina aloti bol hlo kha an la letani Jerusalem chu Antiochus the fourth opna hnuaia thengin an la leta December tha chuan temple chuan te thiang hima pathian hena an hlan thara chu December ania kum zale somruk panga BC khan chuanin niria chung chu khami temple ti 5 feast of dedication an manga chuan hei hi festival of lights Hanukkah tia ko aloni he thil thleng champa hi vo in ni thleng hian juda howin an lamang ani mo khami Antiochus the fourth khan temple kha ati chena salutuga ati bol hlo na salutuga milem biak nan le no chi zuarte aronda mase Judas Maccabeesan Surya anea Jerusalem alak let khan temple chu ti thiang himalonia temple chu hlan thar le alonia hemi hi festival of lights Hanukkah niria chu an manga tun thlengin hemi festival hi Judah ho te chuanin an lamang ani heti lai hian Syrians te ho chuan Judah ho hena remna an pea treaty an siama an sa khwa te chu an du ang angin ken ko an phal saka Menelaus aya Elsimas puithiama da ania ma se chu mi nu loka Elsimas chuan hasidim ho tu then khatte athata a helna aron chuaka Syrians chuan Judas chu indona anthat boka o makina chuan Judas Maccabees support chu tha in alo omleni chuan tha a omnu chuan Mattathias fapa Jonathan Afasa afapa te beranyang chu
aron how tu ni na aron chang le a Judas chu anaw Jonathan Maccabees how roi tu tan thakania anu auna pa angin indaw thiam lawa Jonathan hi ma se diplomatic takin achea Syria rama chuan lal thukheng in chu na thlenga le lam te chu a in mel mak tira Syria lal ram chung nun na chu apoma wangin pui thiam lal berni na le Judai rama governor rorel tu ni na chu pek alo ni ta a atini mo so Jonathan afa se hian pui thiam lal berni na le rorel tu ni na changma saberani Hasmonian ai han chumi nuwa chuan Syrian ram phatsan na laka invenan rom ne na thuthung asiama alalai hian Judaram chu Syria laka zalenna aneta ma se to pa chuan Syrian general pakhatin athat ve ani chuan an nuwa Simon Thasi hian unawa apani na Jonathan athak tu chu una pa Simon ani chu Matthias fapa no pang ber ania chu ti lai chuan tarani boka hasidam horem ti nain Simon chu pui thiam lal ber diktak anga pomania atha te chu Hasmonian tia shiatlar pui thiam anlo nita chu wangjon Hasmonian dynasty kan ti hian Simon Thasia chang hian ani Matthias atha chong zelania Simon Thasi hi heti hunlaya pui thiam lal ber diktak anga pom ania ama chang hian Hasmonian dynasty tur chu aron chuakang tia shiatlar pui thiam anlo nitani Hasmonian dynasty ngatinge Hasmonian thu hi engtin nge alo chuakam di chuan kami modena pui thiam Syria sipai le halral thilhan lo ron haltum tu thattu kami putar pui thiam kami great grandfather pu le kan tiang chu kami kha ameng chu Hasmonia sania kami tangkhan hemi Hasmonian ming hi aron kal chuakani Maccabean helna top na chuan pui thiam Paul Simon atangin aloding chuak ta a he pui thiam Paul governor na le nakin nuwa Palestine lal na po thok tu hi Hasmonian dynasty shiat alonita so Hasmonian dynasty ho chu pui thiam lal bernina anchanga chuan rorel tu nina anchang bok anchang du na ni chumo enila John Hyrcanus Simon fapa mo Hasmonian dynasty hi Simon thi nuwa in chanania afapa John Hyrcanus chu pui thiam lal berna athok chana arorel na pom ani theinan Hyrcanus chuan Syria rorel tu te sipai lama malak na thlo parem tia chu wang chuan Syria hlau omna chu abota John Hyrcanus chu kum somthum pakhat chung alalna a hlotling lem ma zona langsar tak athenga hnuai a hian I aram azawa Hyrcanus chuan marlama summary ram chu hlotling takin alaluta Judai ram alaluta chu baka regional sumdon na kong lian panhi Mediterranean tuipui kama Philistia khopuite Dead Sea chimlama Idumean ram te chu hlotling takin alaluta hepa hianin John Hyrcanus hianin ram atizawani chu Idumea mi te Judamia asiam tunge Idumea mi larber kan ti chuan Herod the Great mo Isopian la Herod kha engninge Judami ni law Idumean mi Edomite mi ni Idumean mi te chu John Hyrcanus hianin ahun lain Judamia asiamani Edom mi te hi esawat hate ania chu wangin Judah chung te anni Edom mi te chu Davida thunhuayan oma masen nuwa divided monarchy hun lai khan zalen nan changleta kum zabit ni na BC a chuan Dead Sea chimlama anram ma sa changin Hebron Jerusalem bula
อันรอนออกมาอับราฮัมไอแซคเจคอบปะเตอมนาอันทานมักเปลาบุลาเบียลาอันินสันตาเฮร์เกเนสเฮียนินไอดูเมียเฮารำอลักสักขันจุดรามาอัตเตลเตลตุมาเฮีไอดูเมียนมีปุยซงจุดทารุมมังอินเสกตันตีร์อันเนียวางอินอติหลอดลิงตานีโซเฮร์เกเนสันหัวยขันอีดอมมีลาวนิทินค่ะทารุมมังอินจอห์นเฮร์เกเนสเฮียนจุดามียอัตเตลตานีอันเสกอัตันสักตามอจวนินจุดามียalaw siya mani tin heng ai dumia housing a hian eng chung kwa nge ron kal herodian chung kwa kha he ai dumia I juda tha lo ni lo edom rama lo om ma se herkiane sa lal hnuaya judami anga chhia te kha hemi tha te chang hian Herodian family kha iswa rongbolai le azirti te rongbolaya judai ram optu te kha he nam atang hian an lo chwa kan mo chuan John Herkeni se hi afapa upaber chuan in ahmuna ron lo a unau te lung ina akhunga athena thata lala a in puanga kum khadro arel tlin main athia chuan anwa Alexander Genes Alexander anwa chuan anuda pa a unaw ladam chun Alexander Genes chuan aron thaka apa John Herkeni sakha pathian ngai sakmi takania ma se afapa te chu Greek lam hoi culture a enkol ania Alexander Genes sapa thiltum aron chun zama apa in ramati zawdan chu a chun zom zela alalram chuan Davida le Solomona lalram a elpa ani alalram alawzaw zela hepa Alexander Genes hianin sadukai te kha adu sake mema farisai te ho kha alal chung khan atidu dani farisai te chu chuan puithiam lal berle lal ni na kop chu andowa puithiam le lal ni na kha in shantura ni awang khan Alexander Genes hian akopa wang khan kha an ngai theilawa alal ni hi andowa aro rel na hnuaya farisai le sadukai te chu anin hlat zwal sawa anin kara in huat na thuk tak asiama abik takin thil thleng panhi hian he huat na hi ati zwal sawa I Feast of Tabernacles akai shwai lain Alexander Genes hian engtin ngeti Farisai ho du lo ang takina cheni Bible danin asoi angin mai cham chunga tui ale ai chuan Greek ho ti danin ti dan angin leya tui aleya mo mai cham chunga tui le ain Greek ho pathian lem bia ti dan in leya tuya leya Farisai te chuan he in thoi na hi an thin are emema an theira an kente chuanin Alexander Genes hi hetia in thoina ati lai hanan lo vomani an thinarim lutukha chuan Farisai ho khamia wang khan Farisai ho zatam tak atha phani aswal ve khop me chuan thil pakhata ti le chu Farisai te hianin Alexander Genes laka an hela an hlotling ang renga phubalak nan sadukai ho atan kan tikha sadukai shwai tu te tan ruaya buat saya zanre ekhama inti hlimna tan Farisai mi zariat crossa akheng betani aswal ve khop me angi om thiam khop me chuan Hasmonian ho topna Alexander Genes athin hua hian a mei thai Alexandra ama Aristobulus mei thai nu ni to chuan aya ro relta a fapa pani Hyrcanus the second le Aristobulus the second te inkara tum lo takin in elna asyama Hyrcanus the second chu puithiam lal bera
asiama Aristobulus the second chu sipai ho tua Pharisee te chu nitur dik tak Hyrcanus the second a an thlopa Sadukai ho chuan Aristobulus tu an thlop thunga Alexander Genius a thi hnuwa tual chung in dona chuaka in dona chu BC somruk pathum khan Rome General Pompeian hemi tual chung in dona Alexander kati Hyrcanus panhi na le Aristobulus sa panhi na chantu Paul veve Civil War omna hi atitop ta Palestine ram chu Rome ram chunga ada luta Hyrcanus sa panhi na hi apapeta adu dua ati tura rorel turin ada Aristobulus sa chu Roma khaidiata hlinin ashwaya chuan athopui Idumean mi Antipater chu din hmun langsar takapeni hemi Antipater hi apoi mona chan chu Antipatera chungkwa tang hian Herod chungkwa te anron laldon ani mo Hesmonian ho chuan Judah lalram chu Judah te nilaw Samari le Edom a omte po huamin an tizawa chu ta chuan a chunga chengte chu Judah som sa khwa pom turin an nor luya ramdang inzom na shangin politics lama chuan atichaka Davidalal ram ang chia hian ramri athengta ni ma se Matthias te chung te hne na har sa tak takan lo chang chu engma lo mea alo changta Matthias achu akhan Hellenization ka adu lo lut tuka kha thisen tho in an lo dawa ma se an tho na ra chu an hnunga ron kal le zelten engma lowa an lo chantira o an ram chu milem biaten an ron thi danglamani okay you can go Sadukai ti Pharisee ho hi chu kan shebel te ro an thu eng lo te chuan Rome kha aron lal kan ti kha okay some more Rome kha ron lala Rome maya khan Judah ho te kha an ron omleta Pompey khanin Judah ho kha BC somruk pathuma anwaya aronda kami aronda khan enge Hasmonean hunlai civil war omlai khan Idumean mi pakhat Antipater chu Hyrcanus sa thopui ber angina oma Hyrcanus the second chuan Rome tenen a inkum ka ina thatak nei chu a fapatan ham thatna turin a manga Hyrcanus sa anhina athia le Antipater tha ani khan Antipater fapa Heroda hi Judalal alonita ani chemical chozel chuan hemi te hi Iswale azirtir te New Testament a kan ti chuan Herod lal kan ti kha Herod pakhat chaw amlo kan ti kha Herod le atha chongzel Herod te ho kha Iswa rong bolai le azirtir te rong bolai Johanna Baptist tu Johanna rong bolai khatiang laya Herod chung kwa lal te kha anni chuan Heroda pakhatna Heroda hi eng namnge ni kan ti kha Edom khami isawa tha te khan ni ta te ro Judah thisena chuan Judah chia anni lo chu Judah te una wan nia ma se kan soi ang khan Hasmonean lal pakhat khanin Judah force mangin Judah mia achantir lom kan ti kha chu wang chuan Herod the Great hi Idumean mi te hi thuthlung loya khami chu kan soi to chuan Herod the Great BC somli palia Julius Caesar tha ani ta ka wangin Rome khovel chu twal chung in do na ina khata kha kan soi to I Piarutu te Cassius le Brutus te chuan second triumvirate member te
chu andota Antipater le afapa te chuan phiar tu te chu an supporta ma se second triumvirate ten ne na Philippi BC somli pakhata an chantak chuan an chan a thatnan second triumvirate chu an tlon angaya Herod the Great hian du sakna a hmu theinan le thuneina a chel ring theinan Mark Antony khami Cleopatra ngai zong tu hnena khan thamna na sataka pea Parthian invasion a no chwa chu a no chwa nuwa Herod chu Judah te lalatan BC somthum pasari BC a nemnge anita ani alawlal chanta mo Judarama chuan second triumvirate member te inkara boina chuan reilo te Rome khopuya boina athlen leta Herod chuan athian pa Mark Antony chu athlopa mase achanna lam chu alo diklawa kum BC thum khata Battle of Actiama Mark Antony ahne a alo oma Augustus Caesar chuan Rome khovel chunga thunei tu ber alo nia Herod chuan adin hun hum him tumin Augustus Caesar hena atlana Antony chungarin omna chu quality du om tak ania Augustus Caesar chuan anhuai ro rel tu te rin omna nei mi amamo tira shila Macdawin Octavius Caesar chuanin Herod chu alo poma Judah te chungalal tur chuan alo titani aphakar zia chu Mark Antony atan chara anin chimlal le marlal anin khinna khan Mark Antony marlal khat atan charchara ma se Mark Antony kha Cleopatra lama chimlama atlan akala azuna waya chimlam a supporta marlama khan Augustus Caesar khmo do turina ron chhuaka Mark Antony atan charchar khatun chu Augustus Caesar yana achak dom ti sha chu wangchuan Mark Antony ne ani khan Augustus Caesar hena atlan chia a phakar zia chu Mark Antony tan khan arin om sia a phakar takin hetiang nirin om hi ipola imamo chu wangchuanin ipola han min chantir chuan Mark Antony hena karin omna ang pukhan ichunga karin omanga tia chuan Augustus Caesar chuan maktakin alo poma Herod chu lalna Judah chunga alo peni Herod hi aidum mi ani angin anwaya Judah mi te chuanin anpom tak thelo ni an chunga lalani khan mo rorel tu fingle thiam tak ni ma se rorel te hna changin thimrim na ti lo chu a mutlem le Judah mi te chuan an doring anpom tak thelo kom tam takin Judah te du sakna azonga Hasmonean lal fanu Mariam anti chu aneya adin mon siam hele zolnan ma se athlo thlinglo chuan Judah te atlon zela temple siam thatna le ti moina na BC somni som pakwa BC tang khana chana ma se andu sakna a hlo zo chuang lo a temple moi zia kha zirti te po khan a moi kha an aro puin a moi an ti vong kha khami ti tu kha tunge hemi Herod the Great kha ani awang chu Judah te mu sit Rome nunphung gymnasium Greek culture philosophy socializing wrestling in the nude le amphitheater Greek dramas le infiamna in elna le games sakor chariot race ti te chuan gladiatorial contest anti in buan namo a chen chu ran sa tenen ten an in buana kham